dahil hindi lang nila pinapatunayan na sila ay godly father, but they are an influence to their kids and to other people also. So after na ibigay ko itong gifts ninyo, ang bawat asawa nyo ay magsasalita sa inyo. Minsan lang to mangyari, kaya ilabas nyo na yung mga pinakamalalim na emosyon nyo sa mga asawa nyo kung ano yung gusto nyong sabihin. Although, agkakapungan kayo rin na bii, pero ibagayon mo na digiti, nagabuti puspuso yung kasta. Okay, so large. Large. Who's medium? Medium kayo, tatay? Isuka mo na po, ha? Large ni Pastor. Speech! Yeah, damdama. Medium, tita. No! Apa? Ma, Medium Ayun naman, di na kayo mabiro. medium. Medium ka, mano? Small. This is against my will. Medium ka? Small. Okay, so, Mangrugi, pakas dyan. 30 seconds or 1 minute. Oh, depends. Smile. Baka may muna ito, malibatan na something. Okay, okay. Ora, isahit yung handa kayong tukstaragi. Well, I love you. I'll say something. Ba't walang sagot? Say something. Bantog, di makatututo. In relation to the message about godly father, Yeah. 1 minute. if you want to. Ay, no. Nakay mo pa ba sinabi? Well, related to the message, I wish you that you will influence us Because lawan. Alam nga yun. even more, Hindi lang si Joshua. Influence mo. influence us more Ayun. with the passion that is burning and irresistible, burning speak, from your heart. The compassion that God has given you may influence us more, even more from this day onwards. And to your children and to your children, to your lovely daughter and to your lovely son, and most especially me. I love you very much. And That's it? Okay. Okay, wait. I think my nose is bleeding. Okay, tita. Apa English? no, Ilocano, tita. Ano kaya? Bigasan niya. Tagalog. okay. English natin ka English ko na yun to. American. Anyawat. I thank God that He has given you to me after all the things that I have experienced in the past. You are a gift, and I thank God for that. Amen. And I appreciate your patience, your love, your generosity. I appreciate the way you are. You're not perfect, but I thank you for the times that when I have my tantrums, you are always there, ready to forgive, ready to give reason to everything that I do that are not right. And I thank you for being a father to my son. One daughter. San Wala. Darating. Okay. Kaming. Okay, next. Ano ta English dapat American kan ko di ako pahirapan. Kaya ko na mag-English. Under nervous na lason. Sige, Francis na. translator here. Hindi ko ma. Yala. Yala. Nagpasa sila. Kaya mo na English kay Bakara. Agyaman na magkili apo ta
dagiti naglabas nga Isu na pagsalita, ang hanga di dyan. Isu na, ala takit kita karod no manot uban na pa. isu na titis pagpaan. Oo nga. Nasalita. Ang agyaman ang pakiniapo nga rod nga mun una taitad na ni brother ko nga dong kanat. Ori na naging inadayo kami. Kat Naging nadayuta ko naman ang duwa kay na Naging say nadayuta. something to him. naging nadayo sa dong ngo. Aday ako nila hindi nga iso nga agyaman ang kiniapo dadi nga relationship nga duwata laeng. Dadi ni apo nga iso nga dadi nga ayat, dadi nga patag ti ayat. Adinog kasakay na till death do us part. But naiganan kasi ni Apo di nang bigkes. Ore mapay nagkasar ka dungo within 3 years na dili ka ta. Adi nga bayag na ket agyaman na kinahapo iso na tinang tarakon. Adi nga ayan. Iso nga data dungo naging dungok na unay. Ore man kayo adat yung pati. Siyempre ang party tibiyag talo di dungongam. Ang dalat pa ni Apo kanya ta. So ang giyama na ini Apo dagiti anak ta kat maipakita na una na sika kat your son's a good father, godly. Gan nagdakkel pagyamanak kini Apo dungok ta sila ka self-control ka. Self-control. At self-control. Self-control. The self-control niya nga, siyempre siya ka, iso nga, aji, kuwana na, ugali na ka, agyaman na klaunay. Okay. Okay nga raw. Thank you. I love you. I love you. Second to the last. Ay, ada ka ba gaya? Of course. Okay, Brother Alvin. Ubing ka una, hindi naman muka. Reminiscing the past. Ayan. Ubing Alam mo na ka, talaga. tagi patawon ti kwame, but Okay. Manong? patawon. 5 years. Ubing ka una, hindi naman muka. Tapos na guwapo ka. Ang crush na ito. Baka teenager, 22 na to, 27. Baka anti-crush mo natin pagbaga mo na. Kanya mo data, makasasawa tuloy na. So, yung sigakat na kalma ka nga tao, amok ilibiyag mo, amok ginagapwa. Kanya pa pa na. Una ni Madanagan. Anak ko ni Madanagan, ta, among good, among matibang account. So, nakalma ka, Nagwapo. kada gito nga panpanawon, tali ka niya ako ti may kadwa, nung ka na kanya ako ti may kadwa, ang biyag mo, kat ija nga nakita no kasanong yo, ajitas lang, i-grab mo di opportunity. Hindi kat hang kumakita hang kamakita nga na baka hang kumakita hindi nga na napasnit ka nga Serbente. Serbente ako napasnit ka. Among ikakayan mo din, gatang daga, gatang tibaki na, hanap ko sa alukoy, wala may isang matambak awan, wala na nga naging investment ko. So, amo na dahil, hanap nag-invest ko, may isang talaga. Baka mukha ko na kung tikortak, i-invest ko sa bali. So, pag may tan na, I had freedom, nga natitipan-invest at Jerry. At nga masapsap ko na. Bagkalam sa akin. May sapay nga na kada dito yan. Kaya nadlabuking ka, may baong ka, especially adati, ada ubing me, hindi nag-struggle ati anak mo adan the first love. Kat hanak kinayatin nasaktan. Iji kami nga nagpasnag ka nagkararag kada iti anak mi. Tapos insang sangit Kada hindi apa yun. Natay.
Maan, madina ka at the first love na dati inayat na, kabayatan ti mga damot 2 taon na pala basin. Kung kunana kanya, iti karkararag mi, ta kunana, awanin ti inakon, awan ti amakon. Amumi nga, nasaktan lang iso nga rin mo. Lagi dyan, iti kami nga natignay kami nga duway din nga, mingi kararag ken kuanan, nga nati, nakula awan ni mata na kunana, masapol kayo nga naganak ko. So, I need to focus on my studies. So, adi tinagpintas nga pa nga experience na. Iso first time nga nagsangit, nga nagkarkararag na dahil di ka nagsakit ka na kami. Nga nag-outcome na to overcome na, hindi ka nagpintas. Okay? Amen. So, naibaon ko pa, ay kanagkating kakararagan yubingan. So, we're not living in the house without a prayer. Kasi adi lang madlaw ko kanyanan kan prayer partner ko. So we're not leaving a house. We always speak blessing. Dito anak mi nga oreno umuna akon ibat-batik iti blessing tapos tangan rumorda awit-awit dati blessing tulogawid da andan niya dati balay din. So practice ka nga kas dito aramidem. Tapno ka sagbalikan dati Father. Amen. Yeah. Ajay. Okay. Ate malala na kitoy? Okay, so dapat nga may bagak niya. May kalima gayam. 5, umuna, wife submit to your husband. Niya. And husband love your wife. So barono, timasagmet kinila kay ko, pag magbusti apo, agkadwatan tong matanya celebrate. I agree. Amen. Birthday, any occasion. Amen, amen. May katlo, Everyday, iti panagayat ko kan kasla bilbil ko. Hangko may limba. May kapat! May kapat! Iti panagayat ko kan kasla lumboy habang bumaybayag sumangsamit. Maudi! Maudi! Iti panagayat ko kan kasla panag-drawing iti daycare. Aglablabes. I love you, honey! O, tita, damo may bagam? Iti, manglas ko ni tita, ikararag na tayo. Okay, tama may bagak. Oh, Maharay-ray ako di kitang bagbagayaw. Ore, lang makalulo nga. Ikatawa. Gito experience ko nakadadong kakabsat. Although siya, sakti ama kan inati pagtaangan, the distance between me and my children is incomparable. Dadatay no daduma ka kwa. Tapos dadatay may nariga na nga bagpata na mga pudyo. Sumama ko na niya dati contrast dati kan. Ni Apo Diyos na nga binaybayan. Dadi Bible nga ko na I will defend the fatherless. There were times nga inside the family, my children are being persecuted by the family as well. Inside the family. Yung kunak idi ka di anak ko kunak. Mulbod niya ako Diyos. The Lord is faithful. The Lord will defend the fatherless kunak kanya na haan na may baga nga the Lord will defend the motherless. Nowhere in the Bible nga the Lord will defend the motherless. But the Lord defend the fatherless. Hanan to nga baybayan the fatherless kunak kanya anak ko. Gidi kararag ko, iti nga nagdadunga kararag ko, the Lord has heard my prayers. Nakipagtagpan, tibunga na, gidi nga kakabsat ko nga, handa nga namati. Sa timang lablaban, hindi ka di anak ko. Nakita ko ngayon nga, di kas lang ay tibiyag da. Kas lang ay, haan nga kas la idin. Ang ko mga ibang nga nabak na nga. Ngayon, nakita si Mesa pagkasat ko, iso pagpatulong pa niya ako. Siya, kaubingan niya pamilya mi, I am the baby. Siya, laan tinamati, tanatay mo di may son. Diyan mo na launay ka na ako, Diyos ka nagaduma, I am the head and not the tail in the family back home. But, DJ, ado pa iti legacy nga, kahit ko mga, since nga natas sa tatay about legacy, the legacy di kaduak nga, iso na ngamin ka pastor,
Kat ado digitay adamay sa nga pioneering church idi nga rinugyan na isukat kadi tuloy ko. I'm trying my best to help those churches, na daughter churches that they rinugyan ni nga may sa ija Jones. Ado ti daughter churches na still on the making niya duma. I'm trying my best to ating nga legacy nga ito tuloy. So di dya tinakaya baka kabsat. I'm trying to explain mo kadigan anak ko nga apay si ka mama, apay lumaban ka yang senador. Why are you doing this? Kuna amon pa kita man di balay tayo. Never mind di balay kuna we have mansion in there kuna. Kasi kailangan nga kabsat tinagabrod. Kadagiti amin nga kakabsat kasinsing ko siya lang tinagabrod nga di balay mi di pinanawak iso pala sang kita. Because I have that mentality nga parimaan tayo ito balay ang magyan kuna ipaupa tayo perjintang tulaan kuna. Ag-invest tayo, we invest for the glory of God and digit tong investment tayo digit return of investment ng pumpunay ti business sector danunan tayo digay ko na iso nga nag-struggle ako nga nangituloy ti legacy DJ asawa kini gabu kadi anak ko madaon now binaybayan dakon sige isa ti pakaragsa kam anyway para kini Apo Dios ko na para kini Apo Dios nang gani nga umayon ko na let us redeem the time. Iso nga kakabsat, nagasat kayo kadati kadwayo nga kakinibin nyo, kasauyo, ijalamisaan, di pagintaan, nagagasat kayo. May blessings upon you. The Lord will bless you. Then may sapan, dati ko ng sister tatay nga, di anak ko, every night regular data kakabsat. I speak their names. I speak blessings upon them. Digi apo ko pata, digi nagnaranda i-mention ko ida ni mother ko, digi katulong ni mother ko dagi ter aramila ka kapsa. Kunak I will declare every day a positive thing this time Lord. Kunak we are blessed my inaunang anak ko, she is highly favored and greatly blessed. I want the cancer, I want the dementia. Anda amin di nakararag ko nga umay kada kami in Jesus name. Digi ti ko ka kapsa. So nga para di anak ko, naman minsan, pati pa washing machine na ikararag mo. Nadapahit ka niya. Anyway, that is one legacy nga kahit mo ito mo kayo anak ko. Amen. Yaman anak nga po Diyos na nadanong ko kayo natin. 10 years na katan nga nabalo ako. June 20 sa edimata nalipatak pa yan. So, I congratulate you fathers. Yaman na kayo, you are a blessing to us. Amen. Hallelujah. Anyway, our Father in heaven, we thank you for today. We bless your name again, Lord. Apo, makita mo dito nga Ama Apo. Lord, we ask you in the mighty name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Bless them, Lord God. Usaran ida Apo Diyos, di kayat mo pamusaran kadakwada to fulfill their destiny and your purpose in their lives. Whatever plans and desires in their hearts, O Lord God, may they be according to your will and your purpose. Thank you, Father, for these fathers, O Lord God, bless them, bless each and every one of them, bless their families, their children and their children's children, bless their wives, O Lord God, Apo, agpadadakadi, Apo Diyos, nga they will bring honor and praise and glory to your name, O Lord God, throughout the days of their lives, and we declare and decree, O God, that surely goodness and mercy shall follow them, shall follow their offspring all the days of their lives, and they will dwell in the house of the Lord forever. Lord, they will be blessed in the city, and they will be blessed in the country, O Lord God. They will be blessed when they go out, and they will be blessed when they come in, O Lord. We thank you for these fathers, Lord God, and make them a blessing, Lord. Make them a channel of blessings, of salvation, of peace, and of healing to others, Lord God. We thank you for these fathers, including their wives and their families. And we ask this in the mighty name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And continue
covering them, Lord, with the blood of Yes, Jesus Lord. wherever they go. Yes. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.